fa omo ye ena ne banti odi yaw ye wi a ye be man kwada no nso so abekasa kakra na conversation no aye balanced enti sa pepepepepe number na eye adwuma na ye 0548931931 hello pacho udini baby a ukasa free pacho ya friend charity mukasa free ni hili okay mami ntie wano pay pacho ai wije mame madeze na ukana die awfoni bi wa ha mo nsem fata baako efise me dia mekane se fise e wo me ma mi nya 3 months no jare ma me grandma besite ni baby ona nam and then my grandma was 93 years old so dem ni fla de mami nya de mo be me ho ade ye to nsa fo ni ane a oso ni ni baby a na mi nya nkosi ni so de mo ona na tina ye no wa no wa just say we puno so ye ne den otani na ba de simi ne so na ma na number for no ka che me say oni ni baby a sene na na ya me nko na me nko hwehwe ni we di ni ti obi a ma de class ni mada na me bi na no crap I will free baby and a big no man as me mother so me tiwana me kai pa we ni na ho se me ba ya se kra ene be ma me ne teme wo so ni kakra ku client na fa me anko bi o ku client na fa me anko bi ene be ma me ne teme ba me kakra ayi ko yani okay and mother's day ni die papa awfoni bo mo se fata baako mate right Mr. Mo we na o ma break akra wona mpesa me na o mu di nkomo sisi ye enna bia o di ne ba ho yaw ye beba emofra ne so ba cho ye nhye ne so na ye ni so pepe hello Pastor, good morning. Good morning, sir. Pastor, na pumpi say. Yes, wadom na unso Na mi adumo, Mr. Mfrisi Sofi. Me fre na me de me mama me bo na ba so. Oh. Me pa cho. Yenni sede ye ne so. Enkomo a ye di ene say. Enne ye Mother's Day enne bi di yawo enna kro na udi yawo e wo ba ho no frame na enimi ni nkomo de me pese metie ene de pese ye no se nya no nti na frame a meyi wa fra ho ma no so ye ni mra no so sa pepepe hello oh Mr. wo frame wo frame a mentie wo ho why aha wotie wo ho afidie ne so be ma me feed wa abrante na ogina machine ho no o nani so hyepa obeyi wa free so good morning hello me ba cho afidie bi wo chi dum no kura na se free ma me ba cho you ma cho ba cho mama good morning good morning mama ba cho me na mo na yo ya ka kedu me ba ho pa na so mama ntie o mama so asama makai ama na jadi bia mo me to ya da ma so pa ada me ba ene me ya kora ma wo no kesa me ka sende gu ba ya minchi da ma so pa o ku ga no ya chawai nyami sira o pa wow
Abusuya and nanom frame ya no pay. 0548931931. 0548931931. And nanom and frame na yenin komo. Obenti udi yawo. Wobano se wo ye nsuo kura nka nsa ne bi nom. Munti na ye wo ha no pay. Hello, good morning. Good morning. Abide. Mama, wa home. Maybe me want some kakra kan somehow. Mama, enu na wo ha no pay, ma ye nin komo. Me bape ni amawo no. Abide. Me nyeku. Kole ma bro me do mutu kwa ni efiri mu ni na mde nko yesu kwa beti na ebu akwa etiki na mene nko yi kakra na me yepo kakra na mde esi ni na mene nko yi tin ubeti di sa kwa mi ma no ko school first line wancha na oyari ye o mu na to esro aka no ko ji bisia de shele ban ebu kwa bontin so me ko me ba me bi ya me to so be sho kwa mo bi mu se ne ya akra no ti me bi me ba mama yi no bi tire me na ko wi ya me to me ti to du ba ko 9 million 9 million bi ha bo so ne ni ro 9 million ebu ha 10 million afa e fi na mi ti ma jana bi ska me ba no abije ya ya be ko me na mi adu ma ko no ho to no o to ka chem se bi na mi di grow so be ti abodam ti ko so anto ni ro ni abije ma ko na ma ko ni akwa yi ku na wa ye pe school na o ko na wa ntwa ma sa ma ko na ta ko school tiam asa akwa ko kire ma ko ye mo na hu se e de o kire wo nya wa na wo nya tu akwa di haka te ni se onu dina kwa no ho to ade mo bia be ka te ni se wa famida ntama no ko aye nyane ni ho ye ne tan me bana ti mo kirifie aji ni mo fi mi fi ase ka ti mo me fi ni tu ko mi ni tu kwa da ko da na adimo na me ye na ba ira ono no se no ana o de share no abije asamma se da kuma mo se ya ma ntifu na mo kwa no no e di no na to yi ko fa no mu stream so se ya no se na mi ya de da se kwa ma ko tani ka kwa wo fu me da school da kwa wo se na ma ni na tani wo ka wo de na ka ka ma I'm sure akwida free dan kwa ebe de bia me flow and so me ka so me chiro me ya na ta asikọ me ya na asikọ hanne ma kuma akwana ba ha da kuma cho wa ba ha da ka to de so bi ke baby o ko su na da ka cho na tin na she as akwan so ha da ko to di awache yan di ya anti te yan yo en ye brama bra wo mai mo anenya mi ado mi ana me pia me tumo en so ya me ye me nya ga ga bi abi ke me yan ba ke ni na bi o me te ha se na ma fo ma na so mi ma fo ma na so mi le la ko ni ko po dia ha yo ba ko po dia ya da me se wa ko ya bi ja sa mi me ga ba bla ko ya ko ya nya sa bi ko ni ni mo bra ma sa ya ga ko pra do wa I was in the Chicago, it's about what is I can say, friends, and Mamma Happy Mother's Day. Me that's it. I'm to what I mean. I read the album of them soon. Album, I tell us, what could I was also? Have you heard me? Yes, I am glad to be in a question. No, my brother, no, none of you. A man, I may not be na bemo ni se bakeni de nya de nya e ka una do so na gito kwa o shiao ani je sem ha wa me fa yo mama se no wa tutte henefa hefa no so wa tutte ko fodio boko ko fodio ni be dio se na ya me ya mi tuma na timbo ma ko rebe dia wa te ana mi sina tikitu anu ne so ni mu wa na ko se tra kitu yi Tini mo sabi makutuwa no kura ko su. Mo ya. Sana me ko bia ko ta hospital kitwa pa no na de me ko ye. Na me tia fempo at so de da so bi ni. Kitwa pa no na ye because we ni ye adwuma na ye nya bia so aduane adi. Na me makitwa no pa na de me ko ye. Abrawu ke ni ho. Ke baby so make a crampo me katense the one ma be so me ni wu e no we sifia so wo ma ni bi wa ha nka en ka kra nse sa no me kan e kra ko mre tie sa bi je me kata me no wo ka obi nka bi o obi nka bi me kasa sa ma ade ache
Because some are there too. This is no because see my finance. Mammy, why? Mammy, come to him. Yea, would I wore you. Come on, I didn't say, one way I've grown a year. Miss it would be, I'm an emma me. So I be, one bomb chance. Hello? Hello, DJ. Yes, sir. Good morning. Good morning. Udini baby, I'll cast free. Yes, friend, me as you make us a few domains. Okay, Mammy Chia no pay. I DJ, I don't pay the Mama ni power of power. Sir? Baba, the American say, Yankupon, Unsura Ghana Magna. Yankupon Abodi, Mama Bibi, and Mama. You need to make my any of my bio. Right, Mr. Ofachame. Nene no mene nanom na edi ngomo. Enenya baso ti na bae. Nti na mi twa mi intro no. Me bo abaso no. Ma me na kasama I was seeing agumi o studio ha. Kwaku fa obi ne enko. Mr. Time we enanom na emfre me. Enanom na me hia wo mo. Enne ye ma ne da. Nti ye wi a meba mma no ho. Emma no so obi ka. Enne topic na da so ye the reconciliation. The reconciliation. Hello. Hello, that's a good morning. Good morning. Udini baby I kasa free. That's a friend Aisha, because I was up. Okay, Mami Aisha, Mami ntie wa no pen. That's what means to me na. Na me abaya o 6 years. Okay. In fact, opa jano bo me so na 5 years. Me di me ba no ho ya opa nyame adom next month o mo ba chiro BC. Okay. En so ndan nyam. Eya me ya. E me yanka juni ya wo ba chiro na matro no so akwala ne nyam. Asa me dam e hunu kura asa me poison nkunu ade ni as en na asa ma mu ke. E me yam so na me hu akwala na me mu dia me ya me hu. Drama bra akwala yi hu. Akwala ya kwanyima o ya be si me so yi. Bra. Just who cry, you say poison. No, me say me piano kura wo mabrabum. Me piano kura wo mabrabum bra. Mame, facha no what? Bra. Mame. Sorry, me am a friend wedding come why? Me ka show you. Aye, me am a friend wedding come. Lamas. O se BJ me hu me ba no kra, me pese obe ben me. Hey. And then Mother's Day, we a special edition. And be diao. Hello. Hello, Da. Good morning. Good morning, Mommy. Now, what to say? You, Papa. Papa. Ora, who are pay? I'm Papa now to you, Sonny. I'm wow back of I be Jenny. If you want. Hello. I be Jenny. I be Jenny. Fine. Sompa ni Yankasa. Oh. Hey, Mommy. What now to you, Sonny? I'm in a what? You, Mate. You are for Papa, you are for Dam, you are for. Oh. You are for Papa. Are you? And then pay me Babako friend. So I'm happy my Daisy. Hello. Man, but I'm a Kakasa. And so I know. Before Mammy happy my Daisy. It's not a many abre. The mum is some mammy, no, because once warrior I was for the drum did dinner. Nice, super. Mammy Kafra, what? You are for. Mammy, now, free. What all Casa free? Should Oh,
Shidi. I'm not praying demon. You move here. I'm going to make Mama so near demon. I was for Mama. I was for Ma. I am ya. Oh, my food. It's another year. Look, we are in a year of Kenyasi. Look, Kenyasi. So, so, this is what I'm a so any demon, papa. We are here. Mame, Yabeka said, what? Your mom had that baby. Martin. When it is a woman, Mammy, you, mammy, in prison, yeah, none of it. One catch us, oh, happy Mother's Day now from my wishing on white gentleman. But do you see what may have visited me? Share. As some person. Some that down. Oh, Monsieur Nebi Diao. And that topic in a friend, the reconciliation. Okay. Hello? Hello, mommy. Yes. But you didn't baby, I'll cast free. That's a free. I read the line, no. Ah, did you? Mommy, hello? I said you. Oh, Miss Ramo, Nanum, and Yananyom, if you win. Aha, dear vessel. Some of Frema and Nanum, not much of Fidina, my. Okay. And the minute Nanum need Dinko Mokakra. And Sana, my friend, and so up there. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby, I'll cast free. Okay, first see, mammy. Now, Okasa free, Ankasa. Afrancho. But you, maybe I tell Miss Lam, Pesser, the music can ask me. You told me in the free. Okay. No, Babama back on a little pleasure, or Messiah. Nti akwanya be 5 years na me de nam dot sana nka wo do so me mu na na nse akwanya free me nsa na de wa wosi free mu ama ase ho nti nti na si din me bisa se bia me bia na ma anye na pa ama me da na nti ene nsa na ase de wa wosi free na ya me ya nti ama I frustrated. To dinner, Kadaku, Vinami, and someone said, you can so be said, Yana Mania, Napama, Madonna, and I mean, say, I cried the way Bonnie, I met Siano. That's meaning a mechanic Batman. So here be the Anamusia, with the mamma. The Akran, Menica sign, I dare here, 12 o'clock on Yale, the friends and Banew. Me said the music set and nam about time seminar me say. I mean so okay. Mammy, me person me am a fro na ye dinko mo why. And then come be busa was sem but asem na me busa on way ya no so on yare. Na say and said and me no be dinko mo why but before I be dinko mo no ye ya obi a few mo what. Yankopon on shoude na onye obuafo what. Yeah, if we are say sign wo a sign it me to bia. It do time bi ya odie ba mu a. So obetimi akọ animu nti no na nyame de arefie e baaye. Enti ya de na nso press obetimi akọ anim. Me sorry am efro no akasa why. Right. Hello. Hello. But udini baby a okasa free. You can't show me the speak a crack. Na okasa free him, mammy. But I didn't get you. Okay, mammy, you are not. I'm not paid. I don't mean you don't more you program until you make a chance of me. Okay. Me mammy, Mocasa, I will phone. Me mammy, yeah, give you the story. I call all the children. Me papa confirm that me true.
ana me kwa so bam papa me na me che me kiti ko kintima me ko mo so mo ana mo so mo so baby because you know come to say of course I know who should be upon kan ho and into me coffee ho me coffee ho ni na no me de bam me ho bam ana me de bam na ko ya omo we pese wari omo ko se me me fie wo dia na mo pene ma bam na wa me ai se ma ba ya ma mre ansa I'm going to minutes 1%. I'm going to make it on Tommy. My catching young upon hey. When I met you in some walk. The men walk on us almost 2 minutes and transfer in the wood yet. Or I don't need jamming, nobody tell me no wood when I was a shaman. Say, and no, all pencil where they are the woman meant one passing. And then it's really so one where they say, the men of the you are many things among quite one. My dear, I'm going to say that I didn't mean you. Because now, upon a missing in a cheese and because now I'm going to say, you small body could be a fan can. And she will double the mammy. You want to be a family. Because I'm in deal with you, when you deal with my command. So let me finish the time because we may not have to for me. When I'm a large boy. The women I was out to be. I don't come back to the new son. By a lazy moment. And easy, I'm on the critical. Mammy, come to him. Menu bedding come away. Touch you, matter. Come on, a critical and no semi to you. But I said, the men in none needing come on. And they know offer. Possible someone on once some. Mammy, so one somebody, and yen. Hello. Hello. But you didn't baby a casa free. Okay, but you pay your neck a grammar why? Yo, mammy, cheer one no pay. I'm about your men tear who are feeding so. Tear me or ever phone me and Cassa. Chum for feeding who cry. Why? Oh, when you mean, you know, so Miss Remo, me about your offer me, I know what you want free if you didn't know. Not yet didn't come off phone so. Would you doom no cry or Cassa, Metty, Miss Mecassa, or Betty, but Pino Yana, opposite or tinning canwo if you didn't so. A bassa, I remember me feed you her. TV na wo hwe no TV no e delay kakra radio ne de say de me no kasa wo phone so but on hwe TV no TV ni delay kakra bi enti time a me kasa na wo bete me nka no na ache e ba say emwa me no enkomodie no ma me fa akwanya we so enhwe bebre complain say omunyaye ewo afidie ne so ye di djuma kakra wo ye afidie no ho nti wona enyaye no mesra o mon riskane mu TV no riskano TV no obesa nya yen aha why bebre complain say omunya yen wo ya nsa ebeboa hello Alusia Martin majo wo ya na bato me ja atin be na wo ya janso tsen na wo ho e bata hey mami ntiwo anope wo ka se free him pacho le ka free ti ba to le bu function wo ka se free him ti ba to le bu function be possible bata okay eja wo sa yen na mami ntiwo na bidin takla lemme robabi etna evamination organization na ni za ko ba panson na ni sen ko ba na ma me ni buta ko sen kan takla ko bo bla takla de ala afieti na me ta ba timba na se the video obano afisamiti yana na mani ngi ma me fa ne akọrin na de kontana ye kudin ka be se inshin na na ana mi se oban ya na me ne de dano afisa totally change
nti ma me se to so ma no se eja na ole suba for product na wana pesa na ampa komo no na mi so obeka ne ba ma bi anka wa hwe ne ba bisa bad ba bi e okono different day hon komo na e di misraw enanom frame ye o mema bi o ho a bi kura ono ana hwe akwada no enum ne ade na nka ye consider but mesre ye ni so sa 0548931931 0548931931 enanom frame ya no pay oba ema wudi ya obanti ene oba no ye nsuo kura nka nsa ne bi no oba ya dia mana ya wo ya wontimi fa nche no eno ne ye di hu nkomo mpana twen nkomo ne man me de ye bidi ni da bi ene de e na no hello si ma me timaso ewurade mesramo ofre me a okay hello Good morning. Oh, mesramo ya na ne nanom na edi nkomo ese nkwada na pese o mo ka bia mo ntwan me bie kwan ma mo se de me ne enanom na edi nkomo. Hello. Good morning. Good morning, mami. Udini baby a ukasa free. Kasa free ko for radio. Okay. The part so mawo for. Papa bi en na nkwala na tete e tete ma blabon. Papa bi ama mi. Dia no de wo from mami. Okay. Baby, mawo wo chi ti free ho mami. Yeah, I'm in the shop. Then, so me ba ba ko pa na yo ba wo at the right. Miss Remo. Wo frame me a free afidie no ho. And ya good TV no so. Lower the volume on your TV set. Lower the volume on your TV set. Aha. Mr. One Jumana, me ntimi no ni nkomo. Enen so pese me ne nanom di nkomo. So ana mo a mo ye mrantie na se nanom mfra mo ha madwan no pe no mani abre. Anope mani abre papa. So pese oye ba na opese obedi enna bi hu nkomo a mebie sa abre na ma o. Me dwumadie mu no ya na mpese ye conversation no eye balance. Ye ntena ha nka ba akofo asem. Ye makwan ma obi aka nasem sei enanom na eneye omo danti no medi kan say ye pese tie wo mo me pa cho me na okay mami o ga say free na odi kura de say me dia na du fie me pa say free kura na mami du fie mami tie wa no pai me pa cho ma won na me ba pe ni na me bi na ye ma die ni na tete no me bre ansana me won Timisi ke ewenu esini ya onua no mpote aka ni nyina ebesi omu yi na be na dia be ware ne ba no obe ware akwa no me de be ma na kan ho obe ne be ne ba ni ntima do be ma no na papa se se ne ba no ne ba tunu ewo me na ne ho no ne be to su ni no na me ba ne ko e na ne ko ho na be ma ne di akwa ne kwa ho no sese me yare na yade na aba asoso nipa na ya ntimi nante no ebi atome ma tere wo so mo kwa akra na ototo mmiri no ne enye be ma ne ba o onpa be akra ne ma no na won ne fe me na me konhwi a dise no fuma na pra dise ne bopa ni na dise me yis ntimi de ya no sire no onpa akra ne ma no ni die kwantu ma kabin ni mu be ma ne fa akra ne ma me na ya ye jasabia to kapra wa ha no mpocho ati ane ba na mprapa no to ni ya le bra na be so me no na mem na na kitapuma ni na be suru be ma no to ma akra ni ma te be ma na ni me ya akwa na ntan akra be dia hosti na me ba no ni ku ka ho the friend be na sa wo mra na to ho no mo asia o mra na be ma ni mpe be na ko mo ntina bad time na ko ne nkura na mira na se be ma ni ya da di wi a
Nanko ko anytime so on kono. Nanko no so nyesi kakra ekita no. Dem na so ma me ba ne ma. Tese me ba na ne krado a ma good morning wo ho ye no ano na ha. Tese me dana me kai me ba na ne tia no me say ya. Me feel me say ya. Tese dem na de me dana pa ko bi so ni de bi a dem na se me dana pa ti. Ejama udi yawo. Asemo. Ayo. 0548931931 0548931931 Woba ama udi yawo. From any home komo na yem find a solution. Some Abusia and common na yedi no. And obi Mother's Day Frau mama we share no. Anya kuma pem no de yo. Who cry an is time. Who any time was happy Mother's Day now over mama we share no. Hello. Hello. About you free if you didn't want to yen kasa why? Aha. About you free. But I don't want honesty. Your friend say, Honesty. Mammy see. That time. But you're okay, free. But that's a sweet automatic. Okay, Mammy, tell one of pay. But I saw no sister and that when I'm not. Okay. It's not to you, money. You, money. Nancy, my book, my dinner, and let me know my man. The lecturer said, you were a quantity, number crown of the Senate, the nation. And let me listen of that, because of our calamity, I didn't know. If you are be Miss Remopi, wow. Miss Remopi, and then come on, maybe some in the deal, but feeding out with the mamma ninja. Mr. Ofremia, now watch you a free, a feeding home amame. Mr. P. 0548931931 0548931931 and na be di yawo no pay and na be su and na be sane bampo yesu a ka won sane bi nom sa ma me mfra me na me ni nkoma no pay obi dome ne ba obi adome ne ba obi atofom ne ma me ama na atofom and the topic no say the reconciliation. And the one of my mentem bia na montama say no and then me solve it. To frame any income. Hello? Me touch my father. Okay. Let me see. Because of our brother in the soon now, no one that young turn need that. No question a Bible saying, a one could do a monone. No question a Bible said a chin, and a Bible said it's yak. And I could shift those that I can't address how government say. They don't know. The plan goes from fun down there to a leader. And Sapanama, and then I want to so what kind of me? Ha, Radin Yankopon. And could there be a bunia you? And I pay my fan chas from Emma. Me am a boss. Nana, I'm a vehin chairman. And I pay over me. Nana, I'm a vehin chairman. To a second Bank PLC. Oh, now, yeah, audit manager. Yankopo Sharpa. Samson, me and Casaminia Francis Azure. We see you, Ewo. Obanki, dear. A subing aquaboso. Ana se sabin akwaboso raban ya na biti mi o
Una ye CEO e honum. Mi ankasa mi nua Francis Azure. Mechia wa no pe. Anope so nchia so nkonkoma Mr. John DeGraft Owusu. Una ye CEO e wo Otu African Rural Bank PLC. Boss, Nyankopon Israel. Na ofon fra adumu kwa adumu. Next month me the boss bebe fia. Na ya be bo abrabo mu nkomo na boss nkomo ne be ye wo de pa because baby enya me fa no free on na be do de wadru no. Aha. Francis nso beba ha. Right. Yene nanom na aguso di nkomo. Ye be call Daphne so ye aba. Na ye ba. Enkomo no eguso e koso. Hello. Right, we're free so. 0548931931 0548931931. Uh-huh. Right. Yeah, koda fina so yaba. Yeba, try and come bonus so. And then come ye di no. Yes, sir. And nanom day ye di. Sir was ye bought ye mamma no basso. Nanso, mammy be di yawo, mammy be su. But anya mammy be kwan esu. Aqua depin susu dini mammy ho yaw. Nanom ni amo mo kwan ya omo kansem je maybe mudi aye wo mo fat nsem no emu ya papa na mammy mfa ofrefo we nwie na my sister prepare no ye me akoda fina say hello bacho udini baby a okasa free Bacho mukasa watakwa me bacho peja oni kakra ma me why Bacho mukasa watakwa takwa okay takwa mami nchi ma ne de bacho small baby Bacho mukasa watakwa me bacho mete on kakasa small baby small baby Papa Sheno. Nyana mesha kolano. Niye ni bibia kolano ku school kumasi. Na kolano na minu kesi ne ba no nkasa. Because of mendi edo ye na mekaka ya talenti bofu on nkasa. Si chami to nkasa be 2 months. Ba no the dignity need to train the to station so. Na ngichie ya that akama akoma. Na imagine send me makasa no me Kenya why biaso okay me to any okay me sorry I'm the production line be better so but more than say obe frame na me ne wadi nkomo why bacho machi jinaso kakra bi na me mfa wo number no jinaso kakra bi na me mfa wo number no why right and ne ye besre anopai mikuta koto ene asrewa me koto mesre enanum bi se de mofra ne de yemu bia no mfa nche wo mo mesre mo pi mfa nche wo mo wate na abofra won so ma me afom won ti a udi ya wo jai manen ka wate ai utwa ukatere matotun wi na wonwe nam bia ne wi ase nya buronku na dokono so nko right sis memo akwaba mejo so ai bije memo happy Mother's Day midawasi I say abibidro fo ni nyina o ma me na abafia abibidro fo ni nyina na o ma me aba afiduam ha no bacho na bibia bokọ de yankopon adom bibia bokọ definitely so yet say e ho bokọ gidigidi pa anema ekoso yankopon adom aha right and you say on some de e de ma yahwefo ene yetiefo and then komo be na o de bre yen enkomo a me de bae fire pomuden ho okay say obia wo yare a wote yenka from Daphne's Empire yen ye de
the magical tea abedwaso e wo Ghana ha nyina ni wiase baby a ye dro nko a ene timi yare a doctors if you say any adro Okay. ye nko a ye dro ene timi yare a doctors ehu ne say omuntimi solve because last week me one of my clients be kasai wo US na ono nete ho ene obefa ne maame e free her for holidays. All right. Maame ne kono cancer. Breast cancer. Breast cancer. Kodru ye. Ti no na mo bi so ne maame hu sa client no. Wow. Yes, enti no ka kire me say omo introduce adro ne ma no. Abrante ne ka kire me say, "Oh, madam, doctors ne say enye you." Okay, doctors ne say enye yi. Enti no ono de na bem kra bu nam say, "Oh, or saying stage saying also stage 4 kuma declare no say enye no wato nra nti na bem krabu." Wow. And I'm so on there only just one pack be no on sunshine na who say a drobi or because one share as ma mini free ma e also say twa ticket for now packaging it say cargo now the neighbor Ghana I know see a kafu for into on sunshine yankopon adom American doctors ese enye yi na so yankopon nam daffodils herbal tea so I'm a mama no breast cancer iron in oh sorry. Wow. And what no. Wow. And you know, these are some of the miracles a word dronima and until me say young quiet drew and on near doctors akan it's Mrs. Sano. Nese obi hwe ye ne a yade e da no so no so kona doctor si mame kona kokowu. Kone kowu. Brother fina so ye. Yes. And for cancer in free herself the quadruple baby ama brony doctor be akosari because omu ye draw free her and ye de come on once and Wow. it is all a medical doctor now share cancer mo ye bone marrow transplants transfer ni pako outside ye de draba nyankopon adom minim yare a dafinal about into me sir. Wow. Minim yare a dafinal about into me sir. Ye ka say ye kan yen sorry ne. Yeah, say bebrena wonnim no. O background pa no medical Switzerland. Baby na we adwuma na center be na o ye ho adwuma. Me na mitimi ko cardio center. Okay. And that's a rehabilitation center baby a stroke for no e wono. Aha. And I think so my your heart operations ni ade no. Yes. E ho na me time wo pa. Enti the reason why I me busa o sa asem we say o hobby. And na wonnim niema ya na ekoso. And I know obi frame me say osra me ba wa bagana no. Me protective because say man protective wa anhwe a abrofo no hu say waduru etimi sa yade ye kwankora. Yes. Omba be hawadwen. Say course I mean yan say me protective. Yeah. Enti mesre bra say me panechew on protective my because yade a yentimi sa doctor a declare ni pan say onkowu no. We no nye say ye hunu yo me maninie ma hunu bi. Yes. Abranche bi ana nani aye kuro bi. Ai. Okoni pam kura na sebe ne ho eyi nka. Nyame na mo so ma abranche say wedding nyina won na mase. On na mase. Mpacho enem person ke ye di cancer ho nkomo kaka. Cancer. Cancer no se ne sitie na ahodo se na ewo ho a nipadua because bebre na no de onima ye breast cancer. Ye wo cancer ahodo bi wo ho ana. Ahodo bebre ye wo colon cancer wo ye funu. And ye wo blood cancer, leukemia ne myeloma. Okay, colon cancer no ya na ye nipa no ye funu de because obi hwe. Yes. O tie ebi ye ne ba do no ko nim se ye cancer bebre Ghana ha de onima se enufo kokura. Cancer. Colon cancer ye wa wontimi ni di. Aduane to we ma either say obefi and as also call private toilet ni nyina atugu. We yembe ye we ya sa antino sometimes no so ho na ade bi hye den house what a boy ye funyare a ni nyina na sometimes ye ulcer bi ho na ye cancer ankasa e na ayo antino e wasa wutimi checking and e wo blood cancer so ho a e fa moja ni nyina no definitely about it etumi asa bebre because say
leukemia yewa red blood cells no intimi produce ye. Okay. Inti no ebwa ema red blood cells no produce because mostly no I recommend the bone marrow transplant and a mount. And also the number say $80,000 to $100,000. Okay. Because yewa and I won so enye ye. And I even know talk a crack now. One some said you know with any biom. Ube dead grosso for the rest of your life. But a 80% chance say one shall be. Aha, you know, definitely about things so Boama say, well, look here, it's me bow Emma or red blood cells no, it's me started producing Emma hotel. And a skin cancer and so who no many problems severe. What qua enco and also so a bit me skin cancer and also a honor definitely about it me. And our tumors and so white me to brain move and man can't win said any account branty and now the what on an assembly. Yeah. Tumor need to me to when with trim not affected when it. You know, be organ higher than you call India, Sama, you call we, and not Tonyo. Yeah. And also, brain tumor. Emma affected both of his eyes. You said the name Quack was sunny area. You trust it outside the snow and come to me. Yeah. But who say, lo and behold, the hoy and one ma. That time or no, and another final say about Tia Bar. And Camilla Casame approaching, Nama many be. One who say a drone so ever haunting. Minim cancer be you are into me and with Daphne about him. I don't know. Sis, cancer bakua mapa me many was super cervical cancer. Yes. Because a hot dear memma ya him fear. And nay Mother's Day, Mr. Bora a honum now we are. What about Bora breast cancer? A muka crama me because no for no ye the yard ye. Eti me pesa Bora cervical cancer be obi here wo nya symptoms bi enom ne ade onim kura say cervical cancer no na eye ne sa no Mate cervical cancer yewa ubetai nya a lot of infections and mostly no so we have intercourse we hu blood and so better hu blood we feel say bia sis intercourse no dey obi o honima de kro say oni bia oni be ma hyiemu a obi hu moja okay but pains and so sometimes and ebi wo hon so a en sheda mouth symptoms bia kwaye normal infections to say when ya STI and I say yeast infections be onim say oh me nkoto antibiotic bi nom na ebeko ebi na ye cervical cancer ankasa and I beto cervix onom nti no and the last time make kasa be kasa nka ekwanya ohono ma Ghana de minim say wonkoya appointment bi akoya gynecologist ne be show na ka was screening no ayo pap smear test ahwe say bibisa e koso because no before say ubehu pa say bibisa e koso no na edidi hu ache pa eya de water form amwako ewom very very dangerous enti we your ba na wutie mi a bomodin say we be try to avoid all these because usually no won't tell hu ade crop pot ya obeya obenya sa problem na enti mi ba automatic bi a wonya hwe tissues ni ade any hormones ni ade timi de ba enti obianya definitely about into the bagging because say etuwa a bedding say you did medical in drug kasabesa yare. Wow. A bedding. Wow. Abusia Mr. Numbers I'll be pusuno. 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299 Mr. Daphne Ashreye ewo Daban new site Kumasi Daban new site Ghana ha nyina Daban new site pe na Daphne Ashreye ewo se nyankopon aye adom Dr. Ba enti me pese dom nyina gitwi ekọ Daban new site you obi o ho a yade bi kura da so no e was said doctor emma teachings bi ansa na o de aduro no kura amma wo wona e pe aduro no bi nso so ebetimi aba Sompa ha wo ba so hwe IBJT no wo de Daphne on say wuntimi mmo a wo se wo pe IBJT no na no obi say na de say IBJ wo ton ti ana obi omuni mi say jama ti bi a me bubu ton wa me ba cho Daphne about tea tea amama ni dance afede for close to 9 months ni na makati ho asem
na wona nyame nam ti so de asa wo mo yade no ano odene yade kodie wuo kwankro bia ye modin wo krom ha aduro yi esa ho yade enti mesrew bomoden na pusu ahoma no 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 Swamen so oko Sompa dadam ho a oso hwe sof mame oko sof mame ho a sof mame ma Daphne Sabati ni abi say cervical cancer na udi ho nkomo no na yemra breast cancer ankasa because I know the meme wo ho adanse ya na emfuni be na obetwa de symptoms na nipa na breast cancer no aye no otie anase onya bi kura na ye hyase se na ya na sitie na bia oba bi hwew na otie wa watumrika beji Daphnes ni bi yeah say breast cancer aye hyase obehu say onufu ma start ye wo ya enye ni nyina say oye oba na onufu mu start say ye wo ya bi wo ho a na ye hormones no ebi kura na o time ya so ama wa nya menses ne adenti na anase bi kura nyinsen bi na amuna basa na emomu no say o ye nya breast cancer obehu say joa bi aba be down no funem na esan so ye wo ya pa joa no e start kiti na abedem enti wote ho a wankasa betimi apagya won sakakra na o de nsa e massage e ko wa motuom side ho ba bi a breast no no ahwehwe afifa eho nyina ne ase ahwe say bia joa bi aba bedem because no for no bia say nim eno sa ne bedem a ebe ye wo ya me pacha wuti bibi sa try say obehwehwe Daphne about it but before that no e was a hospital na ye chow scan na ye catch sure what the property e how se ne be ya obegye Daphne about it na wudi adanse a ohun said de na eye mini doctor sise na aye me na me begye aduro no me ho ato me it's because Daphne about it am for say benya fame and I say benya sika na emomu no ye de aba se de beboa yare ani pekun enam bebre yare baako ebetimi de one anti am oboka afi na okrampo no wabemobu yakopon de Daphne about aba se emesa ye yare emeji emfri ye hawmu se ne yare ni tie bia one no ma 2 packs pe no hu se wan kasa no wa pomuden esisi so a wo to aso de esi yare no kwan enti Daphne about yakopon ne de aba esa yare bia yare the doctor see onye droma wa ka chen se on frame na me ma na dro no on fama so wo de wonyi mi ni na ajo doctor ni dia ka che doctor say on Fred Daphne's empire me ma na dro no de ahwe nessa enne free enne kwasie e de kro wona wo yade kwankro Dr. Frida say wona mo tonchia say mo meje Daphne Sabati say yade ne te saying doc obi say na yade di be 15 years eno no Daphne obetimi aboa no minim akora bia ye de yare bi ti say asthma and shedanye asthma but that's a breathing problem okay ye won no London minim sabo fra no e be ma wo frɛ me say o pedro se ne ma me na tie because on titwi tini ma me na tie no ka aduro ne ho asɛm kyerɛ no na ɔno ankasa se wo sɔre ɔma ne nua bi wa ha to bi bre no e wo London honom me kra me nim enti there was a time bi me wo ho no frɛ me WhatsApp me Ghana line so WhatsApp and o ka kyem say auntie me pa kyɛwo modro no me pese madamfo ne sa to bi bre me but ase onya time he fa na menya bia na mo betimi asɛndi me bia na we ka ho ma nom 10 packs. And I'm so sad. Inti mine ka se we na me catch is okay. On recording here na hano no. And to anom 10 packs na nche me. Or record the brain not catch me say na our problem be to say I say asthma like bisa no but on home or you training on home cranes is so or home problem. Na ne ma me the next thing UK there. Doctors no munim ne pa. Ya screening no. Ya man you know ya born drips just say I no test who don't ma broche. Ya be feature was so no. Ni na intimi no Daphne's about it ene you can yakwara ka wanye bibidro ni no waji atuma wodi adanse kese nya asem kitwa woni edro ne ho agrokra na no nye Jamaica ni ababa wa bi a ote America what ba ko ti America na ba ko so me na wo zuri ka wo benefie nyina eno no di adanse se etwere da ne so yes for close to 15 years or say 10 years more than that echo enti abusuya nyamia e Ghana fo adom yes aduro no miminum bi enye sa Daphne Sabati ya kame maame abubu agu ho
enti mesrɛw enya grobi na yedi pusu ahoma no 0244 941 097 and I said 0500 922 299. Doc, yes, sorry, we find out west na yene atiefo eninkra. Me final words ni se obi a meji da finals about him one ho ban. Omo ye afuo ekonrem. Okwa obetimi akohia aboa bi, wo bi anase poisonous animal bi amanakaw. Da finals e shell bag ma eno ansa wo se bi agu anu mare. E bedru poison ni nyina no amo etimi abedru fie kama. Afen so wa okasa na sent wo wanum halitosis. Very very embarrassing. Na e woni pa bebre so beji da finals herbal tea. And share price ni because so ko baby na ye joke to e a o problem need to me solve that final one pack na ebe solve a problem na fe what so e de abo ho ban to bi a o tie ye bia e meji that final herbal tea ni bi na on fam one ho ban en free area because say ewu ba obusuafo bebo ka a chen sika na o de beba beto that final herbal tea no de obi ase Nyankopon enhyia pa abusia that final empire and ye call ya yakodi enkomo abano aha right enti ye besre pi se adroi eye dro nwanwaso eye dro sonko ebo nipa esayade bomodin na gibi numbers no 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299. Daphne's herbal tea, the magical tea of the moment. My ensan ko ahoma no so e. Enanom na di nkomo kakra se se de. Mame ne emma no bi nso me di nkomo. Ene Mother's Day ya ye die. Wo so di o mame ho ya opa. O mame de o fa ya wo mo. Enti me pachaw frame na ye ni nkomo 0548 931 931 offer bowura mu kakra be sima mienu nkomo aye di nkrofo bia bedidi nkomo nanom bia bedi nkomo kakra bowura mu kakra na yemfa emofra no ahoma no so ensem a amamfo ka no bowura mu kakra sede nkrofo edi yawo sede enne Mother's Day ye kan yaudie eyade a eya se wodi oba ho yaw ana eba edi eja ena ho yaw enipa ye nipa na emma afutuo kakra mbeze me ka kire mu ni se one wo maame wo issue one wo papa wo issue ena na no de ne ye ka hwe uda ne yem abosome nkron nufo na ode ma wo ma onumu ye no enye se eyaduane nko ahu enu ndi so ahwe a ya na enanom enkra no edo enanom esin ejanye se saa ne tie won awo num no onim enanom si ejanom ende no krebi o wa esisi yeka enti wo saa kra ko a woni wo maame ebinya issue woni no benya hawo na obi wo ho a ware enti uku aka kire wo se o maame so ye baifo sofo bi aka kire so ye baifo enti wa banda no ana watu maame atwene no saa ya udie no eyesum eyenomie kese edima he nyame kra pawo se woni maame e wo problem enti unkasa wo maame wo osofo se wo maame ye baifo uku aka kire se nko maame ho se de bi dame ponso se siai sabusom 7 years 8 years on who ni maame anim da saa yaudie no a maame no di no ebenya wo se de wotie bia honso nyame apaw se nyame se di wagya no nani di wagya no nani na se woni maame akoya problem ne wo ase agi se wo be pemi na me kopa cha wo ma ene ye wa ha se ye reconciliation. Yeah. And that topic in here say the reconciliation. Mother's Day edition. And Sompa. Right.
Yanko ahoma no so na ye ne mma no nso konkodi nkomo mma ne bi nso so wo ha o. Papa. Okay. Hello. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Udini baby akasa free. The family Osman, I am free. Ndi Mother's Day there. Franco how food you are. Then I'm married to myself. I dey want to say. Me pacho Kevin way. Chire. Me pacho. En koma yedi no ya na monte mase kakra na anopemani abre. Bibi nti o maame nti nye bibi kura keke. O maame ama wo di yawo. Ena e Mother's Day. Wono maame kura ntam nye. O maame aye wade bi wo so yensu kura nka onsa ne binom. Ye ne ananom na di nkomo. Ena ye ne nkwada na di nkomo. Obi a o maame di wa fa yawo mu nti ane. Amanka wo mpese wo maame kura be kasa ne ho biem. Bada no pe wo temi nka no. Apem wo. Wo na mpese me ne odi nkomo. Mam kasa obi mefrem ma wo ne maame abaso. Abaso bonde mo famfa Facebook me wi amekenkan ama. Ai. Ebi mo wo ewo ensem bebre ka wo maame nom no ehia se ye we. Mesre pi ye nya ne sa maame no pe mama se ye ba bebo enanom abaso ne mom ya odi ewo mumu na ye beka ho ase. Hello, but you didn't be a Casafi. If any girls, Casafi, I have Kenyasi. Mammy, to your papa. Yabema. Yakubu Shram. Yanko, my papa would you in there? Gray. And in Sham will be because of that. Shall Mister, Mia, also no mammy, O mamma, your pony. Now the woman wants some show Trimutia. Minia Bema. And I am Mother's Day. It's slow over such a watching. It's slow big PLA when only mammy tem a problem. Say a neck Sunday on such a margin. Now for the piano check. But on calling my name say. Mufu kuana na mene de ma wono me nya dem ya because go the minute we meet me nyankopon twema so da masa ko ne me ma me akọ. Right, me da wasipi one I work personal experience and frame an obey. Yeah, bibinti udi ma me ho yawo. One I work personal experience and frame a futu no we no de ye betu fu bebre. 0548931931 0548931931 0548931931 Hwe obi maame de ne ato tankuruwa ne maame de na ato munti no ene na bra bokora anye yebiem wo na pesa me no di nkomo 0548931931 hello. Hello. Yes, I'm patrol dini baby a okasa free. No, that's what I'm talking Me patrol page on ma me why? Okasa free hin. Encourage. Okay. Mami ti o papa. Ne mama, my other yes, me mama kasa me wonder. Yeah, that was it's not kasa me wonder. Me patrol. Hello. Susuma phone no me one na to boss na enemy kasa. Why? Yo, patrol. Me mama enemy kasa. My like me other that them it's no family, my daughter and corporate movers, and no, we are with one with the down that they will not one. Never told a dear see you know my mentor for 5 years in no only one casa. So, mammy, remember the grandma, papa, she would go to corporate just now give up one because some time I'm saying a travel my one. My mother. And I make sure say, oh, mammy, or if
Pacho Kari. On carry krum hwa. Pacho Pasano, the other day, my dad is my corporate which person. Eno no de wadi kan ka che me. E die pote ntina wo maame nkasa wo. E die ne siye. Pacho, mame, Pacho me akwa bone me basa basa. Me fasma kwa so no kasma no was me shine. Nese wonu si su na wo yakra bone ana wo ye basa basa. Okay, na me akwa bone papa me kan ko ncho na me akwa bone Pacho uma so nti. Eni ma be na wo ye ana wo maame mpe a na wo kase menye a na wo ye. Pacho na me di nkwa bone fuochi. Pacho na me di nkwa bone fuochi. Ah, nkwa bone sem no die pote na mo ye. Besa no na wo kire mu kire me. Pacho, sina me pacho na mo chwa mo bone wa. Debi tie me. Emwa a wo hia na ye beboa wo. Ba me pese me hu adekura na wo maame ani nyi ho a okoko di a kire na de wa wie sei a ena wo maame ne won kasa no. Enkura bone sam na ye die a. Pacho mo so nti feeling good strong nko. Ele me nkwa bone for chiche na. Mchini kusikomuni kwenye mpiga na msee chini mbele galana mbele si ana ko fire grab ma me so mchini me pacho na wonu wi bi wo ho pacho si wi na wonu bia na pacho ina me no bi si me jai na wo ye masem pacho me to ka tani e masem no so na wo ye bi wo ho pacho de bi o me masem nense ana ono monsa pacho me nim san mo wi nkwana me no sinchi me jai wi na ono na ma me se wo mpe me boa pacho ene se no ntina ma ne nkasa wo pacho ma la da wasa me no mo bia no na wo yare ye yade na hyase se kwa be so na kofa yade ne bae me je ati me obi na kasa oh ina mo akana mo binya kasa me pano me means all the time ko ko corporate mo just manja me na bo afu dia kini datem ana me pesa me nu di nkomo wo ho but wo di nsem bi esie me oh pacho me fa shi papa me kwena me pacho papa right me fa wo number no na ye ne wakasa kire why pacho na tin bo me why so mpachi na ya ma che na bo me nyame nka ho pa wo se wuti wo maame asem bia na wa ye niema ma na fono maame no wa ye niema ma na fono no e basa dia but maame ba bia wo bia so maame yesre why ai maame yesre wo pi onfanche no na ensem no ha o ensem ha right hello good morning. Hello? Good morning. Good morning. Who didn't baby our casa free? If I should be see me movie. Okay. Ma oneso kakra me why? Me ba cho me na me ya de bi. Na enam so ye ba tanti makasa no ho. Be ma me ne betena no. Insen se me ma me pa de a obefa phone ebisa me no. Na obisa be ma ni straight. Enti ama nipa ne betena bia enche na me ne ntama ye basa enam dia ma be ni ye nti no enti mpese mo bua me sa na kwan be so na me fa ama ma ye we bi tu ni nyina me jai sa de na me ma me ye no me hu ni nti no me jai sai shewa sem na se foforo kakra ma me na voice ne wo fom me ne be matena na me ma me hie bibia me no senka o ka che na me ka chere be ma me hu na me ma me ni mom afa chere afre be ma no aka asem ayeden a chere no anti ekobasa na ma wo ho aye be ma na hi me ka chon ai okay ofa wa ha ofa be two for why yes sorry so I no be din komo me ka chon mati instead say was enke bia maame ni hia de a ko obo no ane bana mane no be ma no de demands manual
Ebasa, remember be we put you off. Hello. Hello. Good morning. Good morning. But we didn't baby our casa free papa. Pacho media zikabo kwa mkasisi kontakesi. Okay, open my minti one open. Masina wase. Ina mi free media. Never pegu early 71. No from 3. The years when I'm sure that the command of no regional security. Oh, that's I'm missing my dear. Then go to secondary school. Ina mi amana sama ko. Tomar do family chiliba. Before mommy and them, Pania Copin said, the cool him and number one chain. The chain and mammy the dome. The last year, that is the Susan and Loho Power said, and you mammy chair come. And then I have been committing with the army and the other to mammy fair. It's me, mammy, and tears. And that's also the same thing. You are home also, and you said, about time with BRC, dear, the man from the some function. Now, phenomenon and coupon this shower. And fact, I the tower. That being another woman. I want to listen. To say and money about BRC about time. We knew the BR that. And he, Nabano, I was so who will be a man who will be a man from the man tells you your own function. On comment, the current is make. Okay. Nyankopon shall be. And yeah, ready. A man on frame why? And that topic near the reconciliation. What the beer, oh, pursue Humano crown when ya me power chow. Dear SC or no momentum piano. Jim. Say one hour from what pempening for coma me hona copacho. Mame, akwadana wona ne ntema ye basa no fa kwa bia obetimi bia so as a mother na ma montam nye kama wate enne saa die we nti na me bae me nti me bom abaso wa bra wona wo ba no wo baba ko bi no montam nye mame me nti me prezi wa bra wan kasa onim se efie nye. Hello? Hello, Padre. Good morning. Good morning, sir. Yeah, but you're done a hook at Kramamina, a humano, Jesse. Hello? Oh, Safremi. 0548931931. And ne the reconciliation and ye di hum komono. Hello? Bacho, udini baby au kasa free. Pacho, let me pass one number at the betty guarantee again. The number. Okay, Bacho, MCR, Mufa production line and so on Crawford and some can. Would it be a bibinti? What frame you cry when yame? Aha, Mufa production line and so mame. Number where flower be now. Or the note to swam me why? Aha, Mufa production line and so mame. There be new ya for Frobi or Honomo. For you or Honomo. And you will say, Patromuni way in Friso 050 be or Honomo. Why? Monfa and no entosomamina. One a pese, one me din comono. Yet to me, I will say, Moshana Munyanso among Signam and Namembo. And from Memusia na. And then Comwa, air coso of Yahana no day. Kevin, what will be on? Okay, young Quahoman. Hello. Good morning. Good morning. I shall be sitting there with cool. William Marcus and Catherine. Sawa, if I'm coming, I did home. Hello? Oh, we're free, so if I show MCR, Monji number. Production line is 050. Hello? 0509 438 507 0509 438 507 0509 438 507 Abusia
production line no any number we wo frame sisi ade a mintimi mfa but wona a person me din komo no WhatsApp line ye audio ebreme ba o person of frame dey a frame awia 4 sa bre na metimi no wakasa sisi e dey of frame a mintimi no nkasa right wona efre o studio no so ye 0548 931931 hello line is why she obi kran so afre wa I'm pick up in for her back on my shadi. And nya some kit. I heard it on so how is and then I sometimes say the jar. Right, when you be on one. Okay, mammy fan. Hello. Good morning. Good morning. Who didn't baby our casa free? That's all the summer. Because we pay for here. Okay, mammy. Well, you are married. You see, as we be come. Then they didn't close up the chair. You didn't see his chair. No, man. You didn't see. I mean, I was first here. Whatever I have. Ukruno mame na ayaka. Lekwe. Hello. Aha, meet you kasa ye. We pasa me say, meet you. Aha. E dey you say the name na me, and we to see. That's why I'm na rap. O ba ni bi ni nti woni no ya. Na ka. What you want to tell? Because you be na mo. I say me faso o na be faso. Okay. Nese wasi ne mame ntam nye. That's okay. Okay. Oni na sintem na enye. Oni ni mame. Nese ukunu ne mame ntam nye. Begin na come pa by. The devil me feel who said the year no. Nti aha mo ne na ya fa se o di kimi di le ba so e dia enye mene no ya ka ne se ne we do ya ka ne se won me ti na ta so ne ne ka ti ni ya mo akwa be ne pa so a e ti be smisi mate ye no bedi nkomo Kevin fan number na na ye nyami shra opi 0548931931 0548931931 right and then mothers in seminar ISA de ja obi abaso ma memfa last caller na mema bench ne yenso be pm ofiduam ha ai ese on the customer youth no niema na mu ye no mo mfa mo ma me mu hello ofra homano so amemfa afrefo be me Mamen kwa. Hello. Sompa TV. Ai Sompa ni. Me ba so. Me se na. Ya me operation. That 3 weeks. Na me mame. Me kunu nya kasa. Ama ekoye nsem de gbe kasa mi sema. Ade beti. Nti hospital ni mu ho na me mame baaye. Mame ba no se me bai awu battery. Yenye no operation we nko ade. Na kasa na ukunu ni nya ye na. Problem no odi eduabo baaye. E na ama we akoye operation na. Minya na. Ni me friend no. Na maka atre ne say so bibiye wa mebusa enti wuma na adana yade me call ya okoye wade me bag call hospital hono ofi hono no kobo mukura mane say wa so say wo you bibi to akla na mebusa wa tie fi hono be me call ho Monday hospital ho Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, then I am making bad a free hospital, Honamon.
ɛna me kunu startee na ne bu afu na mese me paakyɛw bɛrima na mesrɛ sɛ maame kora akasa no wankasa yi a mesrɛ fa kyɛ me sɛ deɛ mewɔ mu condition a mewɔ mu ne fa kyɛ me papa afei de mehu yɛ ane sɛ me kunu asosɔ kasɛm ɛdi me maame atɛm wɔ hospital ɛne hospital hɔ deɛ amanfoɔ pu bɛhwɛ ne ɔsɛ wɔyɛ ɔsɛ waso na woyɛ ne sei waso na woyɛ ne sei ɛna agya mede ani wuo ba a ɛne me maame yɛara ampaa me wɔde me ba efie wɔde me ba efie me kunu ti som bi a wobɛyɛ dɛ wɔ fie a ɛne wɔdi me maame atɛm papa bɛrima papa obi a yɛayɛ me sie wɔn ɛna bɛ kusa me nneɛma ama me anaa wɔn na bɛsɔ me mu ɛna me sɛ maame na nka me maame koraa ka sei a ɛyɛ sɛ ɔkɔbɔ me ma wokɔbɔ bɛrima me ne ne te ama ne wɔso nim bɛrima yɛ akoma afei deɛ meyɛ na me sɛ ane akyɛw panaa na megu so a mepa maame akyɛw sɛ mesrɛ no ɔmfa nkyɛn bɛrima no bie n'ano a ɔka kyɛ mpɛ sɛ me maame no meyɛ ne dɛn na me sɛ bɛrima mesrɛ me maame deɛ berɛ a wabrɛ me ho no mentimi mfa mo me maame sɛ bi a maame sɛ yɛ ana ɛna maame so so ɛmmoa na ɔba bɛboa me asi me nneɛma ayɛ ayi ama me bɔntenso ni mɛtumi akɔfa bɔntenso ni ama na abɛyɛ maadeɛ ama me ɛneɛ bɛrima ne me maame yɛ aka me maame so so ba na ɛgya wɔfiri baabi a ɔwɔ no bohyɛn hɔ nom aba abɛboa me nsɛm bebree meda a mena condition a mekɔɔ mu ɔmo si mewɔ ayi me pressure wɔ soro na wei asa abɛyɛ bɛrima sɔre a ɔde akasa ɔbɛkasa saa na mepɛ me maame ɛna asɛ awale a mewale me maame me ho ahwan me so me maame nso so mentimi mpo me maame abrɛ yɛ ho papa ano ɔden adeɛ awurade na right wɔfa mo ne wobɛdi nkɔmmɔ ɔfa nkɔmmɔ wei deɛ ahwɛ yɛnwie ne o yɛnwie ne na ma menyɛ birthday si mmra na tɛwtɛw bɛsi ma mmienu bi na yɛnsɔre badwɛ momfa birthdays no nto so ma me wae aha ɛnɛ yɛ Adus Collections birthday me ankasa me designer adu na ama ho ayɛ fɛsa no that's right na mo magye no ma me ɛgya me ma ne fans kakra aha we yɛ Adus Collections Minister IBJ ne personal designer ankasa kwasiada da bia ushia me na say African costumes here a ehyehyɛ mi ɛyɛ ofa abrantie yi ɛna wɔhyɛ matade free da me ba Sompa ha adu na hyɛ matade a de besi nnɛ ɛnɛ yɛ na woda adu ba bia wo bia no otumfo nyankopɔn to no boase na onhyiraw ɛnɛ yɛ World Adus Collections birthday aha adu sɛ wonim sɛ birthdays ni duru sɛ dia yɛ wo ba bia na kwasia da duru a yɛkɔ enti me free ha me be fawa me akɔ base aha yɛbɛkɔ base Adus Collections no me personal designer atade ɛhyɛ me adu na nkasa na ɔpam ma me a kyɛ sɛ wopɛ African wear kyɛ sɛ atade bia wopɛ bia no Adus Collections adu na ma me fa wo number no nto dwa 0248 849036 0248 849036 or Pankrono Kodua Junction usane efom ho a ba bia enkasa bites e wono ne opposite pepepe e ho na Adus Collections wo adu enne me ma woda soronko wate nyankopon onhyira wo na onfa free adumu enko adumu aha ese enche o so wo pempam niema me ye wedding new year me hye so ho aha nice and then so ye Sofo Ben enso a birthday Jackie awo Sompa traffic and no say yema awodapa na papa o se me bo edin mabna ena ubehunu pa ene mabna se yen kan kire wo se o ma awodapa soronko epa
na ene nso so ye birthday kese aha katre obi that's right ene ye katre obi birthday na ene white be a katre ahwehwe dia ba ha no ano den hunu grana no so oba studio kakra that's right katre me ma happy birthday yene na wo Sompa ha wo hwe designs ne ade a hunu screens no TV ne so no niema na papa yi ono ena eye wona edi birthday ofia nyina flyers ne ade a hunu social media ne TV ne so nyina no rasta man ba kopa o fidie mu hala no ai ono na ekire me say de sisache so eche man no and then my happy birthday kache nyankopon hira na onfa on free adumu enko adumu right nyame hira opi abrante na design bibia boko de nyame adum bibia boko right and then so ye mamenye birthday we mra worshiper ansa Debra oko school children primary school UK we free wangasa wofa catch obi say onu ma Vivian almost ma happy any Portia right and ma Portia almost ma happy birthday nyankopon fon fra adumo enko adumo right mami ma systematic mami nso ene awodapa mami owon kransa on fami dwumadi eni agro systematic mami ene me ma enanom da pawati obutu TV no on fami dwumadi eni agro kra benchie mu akwaba ye ja papa die na mu ha mami fo no sa no eye die adia papa enye izo enem na ya ne mrantie na aba no de atete ene o haupa na meka se ye de maame no mo fam because enem mrantie ne maba aba no ayonko gro bi a omudi ayonko fa bi a yefa se oba broni ka se mo e beka se peer pressure okay enam so ma ye tete ye maame yeah because obi bedi ne yonko achi akofie onu anim se ne maame de ne yonko na maame ne wono oni bi by the obekwa akohu no oba na wabefo maame ho tan afi o maame ka ede to ha no ono nso afa de ato ha sana moye sana tie youth ya mabay youth ya abay yesi akwada sha osene papa osika yeah osire bibi no ama na osene maame ne papa tirimu oden sana tie by on kan hunu se time a wosa no onduru ba bia waduru no na ebi ni ho so maame na etiti ni modrem ede hwe ne se wo benyini ene akure ko school a onya ko school bedru fia na ne suban ya sesa woni maame so na ne suban ya sesa woni papa so enso won kan hunu se time a wo ko school na ebi ni ho maame kope bosia ene digya ne kwan ma ne ko school na enso okoduru ya wo hu wo bi die no kire se ne maame entimi anya hwe ya ma no enti ene youth aye wo ha ya mama mfoni di ya onyina eye yonko bi a yefa eye anamo bi a yetutu ene na ba ya wosiso onya hu be ma on form maame nya hwe because the maame je no je de esene sa the maame je no oje de esene sa tu amfa na maame nya hwe amfa na maame nya hwe e ba san so a o mun kan hunu se maame wo hui won na so a wo ne yem 9 months bo so men kono enti asem bia anase ya obia beba ni mu no ediwachi enti ene youth no bebre bo abrabo na omunhu so omunhu omo aho ano because obia ye ne maame boni bia ondwene mpose ne maame boni na waye no no ene edi ninya owia no asa akwa kase maame ne ye benfo maame no onye wo na emom yaw na wama ne di wo ho no eno na edi unya de obesom bia na asai wo kwa wale enyeye wo ye adwuma enyeye usua de a unhu ba ye nhu ne sa enti maamefo yaw die na omudi wo ye hu sesei ne de mesre maame bia se yaw die bia wo di wo no ma ho no onjem no mfa nche
no mpanimfo no omo ne omo ma ne ntena no omo nkasa nkyere omo because maame ho na eya ye okasa bi aye ka ye say o maame ye uni o papa ye wosen saa kasa no ye mrante ne ye nte ase sure yen kan hunu se wosin wo etu a efifi wosin wo etu a efifi na wani nso boy enti uni maame a wahwere bibia wo wiase o papa o maame ni ho papa be wale foforo de oba na obetimi afa o se ba da bi ba wo maame o de wo kwale mpo na impo no still na wo dwene wo ho ba wo papa de wo no o de wo kwale a adwiri bi ani ho bi emu de ye beka no wotie eti ye emrante ne mabawa ya ba mesremu obi biara wo ne maame enya ntawantawa ana obi biara onim se o maame di ne ho ya obiara no ene de ya ye tie a ye kasa yi ene yasem yi si ya program yi si ya pempenimfo na monkopa maame mo achew na wo mfa mbo ne nkyem se ne ye be ya de mu besom bia ene ana moma mu betutu abrabom bia edi ye die be ba mo akwam okay bi me da asmen kasa bebre nyame hira opi ofa we de bram tew na ye nsode ne na de mahyema mahyema enseme ya ye ka mofra bebre na enanom na mi bi kai asramo ya monumu asem eye nhira monumu asem kro na asa ye nome ya ene edi how bebre aba mofra so a ya domi wo mo bet wo mu nim ene una wo no o ka no aka ne sei hwe abofra betimi di ne maami nufo edi agro ne nkwa na nyina mu kosi so obenyi bet me kana fidi kase yesu se wo papa hwa untimi mfe ni agro dani na akasa no eya sampa na me kana obedi wo maami nufo 9 months agro bet aya afa ko papa so se wo papa hwa ka obeti wo betimi edi akodi agora na ye kan ka muntie no me see fa a live on life with curse no me edi emofra bebre achi ana awofo nso hwe maami bi frɛ o se ne papa anhwɛ de maami nti enne saa ba no wa victimize yeah ama ne maami tan no ni maame mpɛ n'anim ayɛ dɛn ahwɛ adeɛ baako bi kyerɛkyerɛ deɛ ma bebree wa na deɛ mpɛ sɛ beka ne sɛ yawdie sɛ umo bi di yawa emu tumi emu nnome no agye nyankopɔn nko a na mema mo fela baako ɛna bɛtumi adome ne ba but agya bɛtumi adane ɛnomeɛ no nanso agya edome ne ba ena entimi nye dey ena ne no da agi yankopon okay amen abusua wo fucking George ena wote ne nka no ha na di dwumadie ne besie ene nkoma edi ye ne se the reconciliation bomoden na wone wo ba no wono maame no moma mo ntem enye kama na onyankopon enhyira mo yema enanom nyina awodapa ebrano ko ai mo fanchame mo fanchame asida kese nko me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc baby a wo bia no nyankopon tunu bo ase na onhyira wo na onye wo kase pa mfamfri adumo enko adumo na nasafo kantanka bo ame azuka nso ebo ame David Dollar enso ebo ame makraw na watwe sende yebesan ahia aha Sompa 93.1 Sompa TV bye bye.